Pamiarsa karya ngusabe kedasa pura ulun dadu batur saka siu sangatus petang dasa kutus sane kemargiang war sane mangkin sampun kesinep. Upacara penyenepan kemargiang ring rahina raditi wagi wukul landep tanggal 14 April war sekali tali 6 likur. Upacara penyinaban kedulurin antuk bakti penganyar. Sawatara galasti kisemeng kelanturang antuk ngemargiang upacara nuak bahagia pula kerti miwa ngeluur. Bakti peperani pina keedan karya ngusa bekedase. Sane medua semertin rasa bakti turcina para masuk seme. Majeng ide betara betari sakti batur. Sajeroning pesuican selami awarse ngelintangin pemargin ngusabe kedase. Pengemong pura ulun danu batur, jero gede kanginan duuran batur munggah ring sambrama wacana dane, ngaturang para mesuk seme majeng samian bage, sane sampun sareng tur meperkanti ngelintangin ayah-ayah, sajeroning nyuksesang pemargin upacara karya ngusa bekedase, warsani mangkin. Kap tiang, samian ayah-ayah samian bage inucap, saking ide betara-betari si dekaicen kerayuan, kerajengan, majeng samian umat. Kewawin, jero gede kanginan duuran batur mawasang, wenten kali paletan sanema utama, ring bakti peperanian, inggih punika, baris perang-perangan, miwah metiti suara. Baris perang-perangan kesemertinin pina ke Cina, aturan umat, mangdes tata gegiras meperang sejeroning ngelintangin kauripan, tur si demangi kesukertan, sani ke Cina yang antuk baris jojoran, miwah baris gede. Baris jojoran rauh Cina angkatan muda, baris gede, angkatan utama, angkatan tua, upacara metiti suara, kesemertinin, pina kepiteket. Jero gede batur mausang, semertin nyani mesai sareng baris perang-perangan. Ide betara-betari ngelingang, bangda umatis tata gegiras mekarya, sa sejeroning ngelintangin koripan. Ring pemargin bakti peperanian, taler kebausang indik laporan keuangan utawi pemasukan selami ngusa bekedase. Pemasukan inucap raus saking punia wiadien sesari kramo di seadat batur, miwa urunan kramo pengayah, sa aturan canang sari, kramo batun sendi tur pasian, punia pemedak wantuan karya ngusa bekedase saking pemerintah Provinsi Bali, tur kabupaten kota, sejabak Bali, miwa punia-punia sanilianan, wusan bakti peperanian, edan penyineban karya ngusa bekedase, pacang kelanturang antuk nuak bagia pula kerti, merelina sampian, mendem bagia pula kerti, sao, bakti petingkap tur ngeluur ide betara-betari. Majeng umat sane pacang pedek tangkil wusan penyineban, pura batur, kantur ngayahin umat, kantos karya ide betara turun kabe ring pura besaki mesinep. Sekadi galasane sampun ketetapan, ring raina Buddha paing landep tanggal 15 April, di seadat batur, pacang memargi, lungu ke pura dalem balingkang, radis ring urspati pun landep, tanggal 16 April, kemargiang bakti patetami. Humas batur, nguni ngayang.